फेर्नांडीस फामिली ओडकोशेचो 2024 वर्स 14 तारीख म्हयनो मायाचो 75th बर्थडे सेलिब्रेट करता एदोलिना फेर्नांडीस आपल्याचो आयज एदोलिना उपकार आठवयता रोजनारा देवा बापाचो Happy 75th birthday to you Anthony Anushka wish तुका कोता Ansitu Anik Isneha दोगांय बोलायकी तुका आवडेता Mario Aida बरे मागता Dominic Poco तुझी कुशलकाय आशेता Elizabeth Anik Patrick दोगांय फकत तुझे चिंता Elizabeth Anik Patrick दोगांय फकत तुझे चिंता जानेराची दोगांयनी एक वोट घोडलोलो फ्रांसिस्को फेर्नांडीसानूय तुका आपलो सांगातिलो एकवटार देवान बेसांव घालून 5 भुरग्यांचो कुटुंब तयार केलो आयज तुज्या सांगाता गोरकार तुजो ना देवान ताका आपूण व्हेलो Happy 75th birthday to you Anthony Anushka wish तुका कोता Ansitu Anik Isneha दोगांय बोलायकी तुका आवडेता Mario Aida बरे मागता Dominic Poco तुझी कुशलकाय आशेता Elizabeth Anik Patrick दोगांय फकत तुझे चिंता Elizabeth Anik Patrick दोगांय फकत तुझे चिंता भुरगीं जावन आसा गोराब्याची गिरेस्ताय तुज्या भुरग्यांगेर भुरगीं जावन जाली शेमाय Bensi Ayush, Annalie, Anik Elston Valentino, Wenzel, Velen, Anik Hansen Din Sogli, Mogal na Tratuji Mewan Shamaichi Kurta Purbay Aiz tu Karzan Sapmun Devanus tu Katilia Gotai Happy 75th birthday to you Anthony Anushka wish tuka kota Ansitu Anik Isneha दोगांय बोलायकी तुका आवडेता Mario Aida बरे मागता Dominic Poco तुझी कुशलकाय आशेता Elizabeth Anik Patrick दोगांय फकत तुझे चिंता Elizabeth Anik Patrick दोगांय फकत तुझे चिंता